Jingka pha pathin indam na ipi wa tarik som ni la segi kumsang ni la som la ko April thapa a na ngwa nye na hin pe thei dia ka za len pathin ka thang wa e tunia isei nom pen ta ocha a talo le pu reven thang kwen how lai 1933 in na pengin 2017 in anathitai athim jilna tesang kia ahin panin kangpupi mission school ahin panin chujowi Kohima mission school Paul Somchan class 10 chan ahin sime chujowi 1959 na Calcutta Bible College Theology Diploma in Theology anasimi ahin chayin 1961 Meilapan ahung doin 1961 to 62 self-sponsor lobayin ama cham tain evangelisa anavain chujowin 1963 akonin Nagaland gamsunga Kuki Baptist Association mipi ten aphat sa dungzoyin KBA first field director in ahung pangtai hichi 1963 akuna na ahin to 2004 chan KBA executive secretary akala lahi breakup ana ume 1963 akonin 1983 1984 akonin 1991 so tingle 1990 nakuna 2004 chan itama chu KBA Kuki Baptist Association Nagaland gamsunga executive secretary na ahin to ahi ama hi sangkha jakku som gublaku ordain anahi chuting le ama hi Kuki nampi dinga to do tampi anei ding ta san ahin nei jong anei ama thusim anahe ama seile sa he ama thil bol he vet sa nan lekha itabang anasut nam thusim itabang anasei do umam lekhabu koi thusim itabang anasut umam ti ho he tampi pilepu ten nule pa ten na het di wa he tunin na ngwa ahungin ahung kidong thei pui he zong lai a he zo sin lekha isut nova ka number 8729815697 WhatsApp ma ai lo le taita singson tia Facebook ha iki het tu divin pathin mina athusim sun pa hi nazalin tip na le nye na kain nei ahi abana kasei kinom chu Kuki Christian Council kiloi khom na azong member gunchu ten na pangin ama hapan na le Reverend Dr. T. Lun Kim hapan na zalin Kukiten Nagaland gama Bible thin su na zong 1971 na ana nei tawe hezin ama hi su mil thelo migun lamkai ahi ji tunia nangman ipi na het ma chanchin nangman ipi contribute na bol thei umam hi chozo se iki het tu wa phatecha ahoi pending le
sim thei pen dinga sut do thei na din nangma ta nyong pan hin lan tin achate ain sung mi ten engan si wa athusim sundinga engan si ta ji wa ama hin khuthusim hezo se nga kain sei zo si chu kangi na ahi ka kipa e na bon chawin patheni phathe bu unlang umpi jingtawi